Dah New Trap Youth Development Council haka arterik uyayong arjar arpusan kalalek benyakandu ya ubah Syembor Lang Renja Chief Executive Member jong ka KHADC. Kaseng haba jingkran sigalat patai kubor hadin belami na kamera jong UCM kalaong ba kasngau yahap ya kajingong ka isi temai ba NMI Trading License Shoe ya kibar jela ha kino kikam kibai kikasi kilala bantrai hanrei kaseng kalaong sya UCM ba amdaya bandong ban aya ka trading license hanrei day ban perkhat ba kibayo lepa ya ka NOC ni trading license anda la pentemai ka isi kadai banbu da ki kendon ba nyau phau nak sispa kinong trai kam kidai ban long ki try ri try muluk ka sengla pen sngo shau CM ma kadai ban pen trai kam ya ka minimum wages ka an ban siu bai nong ki kinong trai bala ka bala thau dak sarkar chela la wan kundu ya Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council. Jika jingi ya kundu jingi kalong baik ba. Kadang kejing sukia ka bakrau nak liang jong seng namar ba bun ba ki kena semla ki ut nak por bom don kam don jam. Nak kata kadau habawan kene ke isi. Tingi ngi ba ke isi hang ni pok District Council ru. District Council ka dai ban le hapok ke area juga kata kamot hapok ke schedule area. Balai bangi ong kumta namar ba last time ke District Council lengba kani ke isi ke badon ta kalau ong ba ngim nom ai trading license chu ya gitkar hagino ta jo ki kam ki jam ki bala nang kusi ngingi sngo ya hak ya kata ke jong ong jong ke District Council ndai ka way part ka bangi ban benya ya ke District ya ka yo CM na ong ba om dei tang ba ngin ong ba ngim nom ai ya ka trading license ya ki non tribal Andrei deiru ban perkhan ba kini ki bla deb yo lupai ya kene ka NOC ya ke trading license na ke District Council ba ke District Council andala dei ka por ban renew ka dei ban bu i kendon ba nyopau na ke sispa ki nong trekam tu ki de ban dei ki try mulung pingila ban juru ya CM na ba UCM udai ban pentrekam ha ke area jung u ya ke tu ka minimum wage ka bla prescribe da ka sarkar Meghalaya lengba ka labor department ka boong ba sanspa arpsan ka bainong tre sisngi sanspa arpsan ka kata kamot ada tre sibnai de benyo bainong khatlai hajar sanspa ka sisngi tingi ong ba hapok kesik sidul area baro ka District Council ka dai ban pentrekam ya tu ka an balak thau da ka sarkar Meghalaya pi gane ka dai ka issue jo ka jai benri ko behek ba hak bi dai bagani issue jo ka jai benri ko behek ba ni de ban klet ikini ki kam politics ai bor khod dapoi manu sna manu ru ni hapan yohon ni hapan pentrekam namar ba ka dei ka isu ka ban imja ki khna samla ki jongi na kata kadau meneng la banjur yo CM ni omba pidai baik ban pentrekam ya kene ke minimum wage ka bala sna da to sarkar Meghalaya bat ni banjur yo CM meneng ni omba nyopau na ka sispa ya kini ki kam jam ki badon hang ni pok kasik sidul area ba andala ni wi tu trading license dai man ai ka kam jam ji trai belum udai siam ubadang thamai kesagawai ru ngai i ba kar kontrekam joki mat pa UCM udai UCM ubasim ya kabor hakti marwai te ka assurance na UCM kolomba pila ai ngi gani siti la pe konsti kanu ka bangila ba kontrekam win kontrekam wala kataro ngahapan konsol lang ya ki isi junga bangin pe kanu bangila ba kontrekam ba kanu ka ba ngimla ba kontrekam khamtam ha bangi kren ya ki isu jong ka petrol pom igi isu jong petrol pom kolong kumni hadin bangila le ya ka phase 1 ban pentrekam ya ketu minimum wage ka bla prescribe da sarkar Meghalaya ngila le na do nang tin mo ble hadu hamau yom ni le ban check i petrol pom bat thai ni i hang tu ba khandai po na ka sispa na du i manager hadu i nong the petrol tu de khar lot bar khoi kat ba ka kerteng ju ketu petrol pom ban ka de ka kerteng jung kusi dan tang artili ki pom ki ba utraru de kusi manager ru de kusi no treru de kusi bar ha gitu ki pom artili ke bangi la syam ngi kalong ba abo manager kusi utrai kusi no tre kusi kiyo ya ketulap ka ba khamtam su ban ya ketu ka minimum wage ka bala prescribe da sarkar Meghalaya kini ki wi ki pom ba ki balong trai do kusi manager do kusi nong tre do kusi long trai do kusi manager do khar nong tribun dukar iwei kasi ondang ikli yo tau kasi batreng tung ong katnu yo tulong san hajar sibnai tega jingkli menta kalong ba hatu san hajar sibnai nginle ke san hajar sibnai
ngin syong kali ne ngin tiet penbiang penbit hi yang hasam ne ngin lek ke kata kesan hajar tak kenal kini ke isu hak beidai bat ka kam ka jam bat kini ke komsil ya ka bainong nong trei kadai ka badon kam tam na benta di kena samla ni lai teng teng isno ba kini la dei ka exploitation of labor nak liang jong keseng ni keren tang kendap nak bahasa ni obam tas ni dang wan ani apo council ngimpat kwa ban ya pun hura ngimpat kwa ban ong bangin lek ngin lek start himangi hendai ngin lek line pai line tiak patiang in lek hadu ngin poi hau tau thong ha kata ka point ka bangi ong bang ya kini ngim sekolah syak syo pleng ka sukar me klia ka susna ya kini ka an tam ban dap kom on dak la poi kata ka pot ngin sesedang ya bijiki hendai hadu mentahi ngimpat kwa bijiki ngin lek kenduk suai usar di besna itu di minimum wage ni la tho ya ka appointment sya u minister jong ka labor ba undai ban ya kendu ban clarify ba hatu kani ka an ka minimum wage ka dei ka an tang na benta ban chu bo ban chu pi gi pai ba bakal don ka an ne ka dei ka an ga basna na benta ban pentrikap di meneng iwan kendu yo UCM jo ka district council hang ni klem kli yu ba onne kumnu lada pre kani ka an namar ba ka an ka dei basna mu ndrei menta ngin sele ikundu ya ki priu jong sarkar hapo oli bod department man kli ki lada ki don kini ki priu ki bapun kheng ya kini ka an ki bom siu ya kini ke minimum wage kat kum ba prescribe ke government on clear on let kumno lakin cancel ke license kin pinstom kin tap jail kin fine kata ka jumpa ke dai ba ki priu na po oli bod department ki ba dai ban pek ku an ki dai ban ai ni ya ka jumpa lem kum tangan oi pi hadin bangila dep ban theo tiak patiak bat wat jumut tiak patiak kan sapoi ko we ka por ka ba kinong bala baro ko we ka jalam me klea kin wan ban ya ki lang bar ka seng HYGC ban pen urlong ya ka hok jong upai ba ngan ong pitang da ko we ka basai ba exploitation ya ki labor kan kut matau snam arajar apsan bat ka hok jong kinong bala kin yo yak ta jing sio ko pap ka ba paka kat kum babu sokar me klea ha uni snam arajar apsan ban lek wat bani ang tu bakadon ka binemi na kam don ka binemi ni ka main purpose ni ha banglek ha putra pom ni omba bu nong trade de bri jungi bakin yo kam jam si yo tu minimum wage kata de gue dre ke e ka bas ngol kolong bang tu utrai de kasi manager de utkar nong trade bon gitkar we e nong trade kasi si tulop sanajar ite ya kata ke jing binemi na ka bom binemi ya kata ngin la tai hadu mentang empat la kai ka daw bot ki bun ba oh kasi jungi umnang bantel ya kata ka dip kadip i pok putra pom gi don tu taki sa pok tau yo tu kadip tigi ong ba i kasi jungi kim nang man tau ya kadip kata de ko i kasi jungi kim nang ban tho ya ka jingkhen ga jingdia ang tu pok putra pom e bor fai i gi kasi jungi gi ba khantam ki thei sam ki khna samna kan thei jungi gi ba pasnos Japan ru udang pan dan u Japan ka sarkar Japan kadang ong pha itu ginos kasi nang ni balik sepok Japan kini kiba kini ki kena kasi jungi kiba pas ke hotel management wat utaj hotel ski sport Mumbai ru udang ong bantre theu tai dip long tip ki kadon ka era shadin har bi dei ba ni kam tu doktor pom ini nak liang juga seng namar bang oi pi ba pa ban ya kren tan hadu bata nimpa ban ya sharu stay ngin concentrate wa ba ye ki bri jungi de ban akam ajam minimum wage demat sil kumbang omne exploitation of labor hapok state media kan kut buta snem arajar arsan ngini kunting namata kinong bala hani pok state ni kenapa im kari pada im kejak